تاريخ كيسان تكسب الرئيسامي معموما إمام قبل أكبر مالي قربا وربا ديات وقوديتو إمتو ديمي دردبي جزي جندت ليامي سبين تيس سلام سبي تيجينا سبي تنجمع وجي صلاة منك جلاجة في مسجد سنة ويتا مسجد سنو إقامان نيسي إمام تيجي واجب تيجي آمي جيني إقامان الله أكبر فاتحة عليه سورة بقرة جنة سورة بقرة ميكا جزنة جزنة ما تيجي عليه وكم تكار صفحة لما قفاير جزنة ما تناليه أسيد دابا نيديني أجيب دابا سيقول دابا وصو جوتي سورة بقرة ركعة كيسا في إمام تيجي وخيتي أماس ركعة لميسا سورة آل إمران هنگت کو کرگیتی رکوع جزے کا بتے almost آدم دو جہاں وانتہانا رکوع ساتھ بڑے سجود ساتھ بڑے التحیات علیہ السلام امدنو وصو دیمو جروتی گربا یہودا رکوع وجہ والارکیجی سننا جگسا گربا یہودا رکوع وجہ والارکیجی أنا قربا يهودا خنما جئ يا نبي ربي سوجني إمام كوتنا لما جئ هايا ولد جلني ديما وصول ديماني دوجتي نبتيج يهودا خني نبي الله عيسى عليه السلام دابوت كمالك كم نبي الله عيسى دابوت كمان ميكا كمانجي كاكا كمان نبتيج يهودا خن دابوت كمانجي खाना दबे तो होते दाबो तक कितनी आगे नौजी न्याय चुपते माजे आमे वसो दे मनी रब्बी बेसी से नबी अल्लाह ईसा अलैहि सलाम का न पीछे को गुरुवान करेंगे दल अम्मा दाबो सानी वली पापा बेरावनी इसे मत्तू दे मने बेराव दाबो सानी पापा नहीं इसे नादर नबी अल्लाह ईसा अलैहि सलाम दाबो तक कितनी ऐसे जितनी जन्नत वल्लाहि दाबो तक कमले का मुझे हमारा आकाशी है वसोदे मुजरानी की नंतिचा इजाहिन आखिर तो को दुआ खाना नबी अल्लाह ईसा अलैहि सलाम नंतिचा खाना फضली रब्बी की खाबते दुआई की बोले फलीस रब्बी इजा नंतिचा खाना की देवी से सिखा दे दाबो तक कितनी एक दुनिया थे जे والله يا بالله كافي تك وصول مجرمي آدم سالي بيتاني آدم سوالم آدم سدوا آدم سهانك أباني ألاني كونسا وعلانينا إيجا نعتم قد إذن ربي ولي تبيجي وانتي ولي تبي أبو ربي إيجا آدم سهانا نعني كونسا لبدا ولي تبي سنسي أباتي دابو تكتي أين متنادي والله أنني لم سبيسا وسودي مليكي بشاني في دبن بشان بحانا جدا على دبن نبي الله عيسى هر كان ابتشاك عليك بشان على دبا دي السبيلا بشان كان ايجا تركان فتشي سبودا ربي بشان كان أكل فانو دولي أكل في رد منتاسي نسي أبا دابو تكتي أين ناتي جنان والله أنني بكسدين مخالف وصول يمني ذهب تقول بنا ذهب بودا حبا صديق ذهب بودا حبا صديق زين وفد نبي الله عيسى عليه السلام مانجه توكو هيا جين دابو توكو سكيتي جين توكو أمو خانم كيچا دابو ناتي في جنان أنا ناتي عجيب معجزات من جانب से आका हनु दिले ये दुनिया के मुत्याका हनु दिवा अना दुनिया के अम्मा आका हनु से सदेव से जे भी राहुते नबी अल्लाह ईसा अलैहि सलाम हुबु खाना हाथू सदी तिलुफ्ते गुरबा दहाब सदी का मुखान हाथू सदी तिलुफ्ते ईसा अचुमत अबनी अजेसा
namticha achumatti ajjeesanii dahaba sadeenu adda godhannaa waliin jira. Kana lameen wal ta'an hattuu sadeen keessaa lama maal jettee namticha kana dura ni ergannaa akka inni nyaata nu fidu gizee inni nyaata fidee dhufe ajjeesneeti dahaba kana adda godhannaa jira. Namtichinis kan isaan daraniiti filmiin irratti jiran je'eefi nyaata biite san keessa suudii haayee jedhu ani isaan ajjeesee maal dahaba kana godhantaa jira. Nyaata keessa suudii naqee jiree namticha ajjeesaniiti jedhu lameen nyaata nyaata. إسان سجد وجهه نبي الله عيسى عليه السلام يرو ديرا بود ديما جنوبه هكذا تفعل الدنيا بأهلها دنيا نما إسي بولو نما إسي بولو نما إسي جلبيبو أكنا إسرودي ولا دنيا بولو ربي سنتاسس بكا بهم دين تصرف سنهاجر أمو إسين جيسي خيري سنهاجر وكان هدوء جنابه نما عسيدي يا ربي يو أتي يسال نجيسي ده أكنا سيقول أكسي سيقول أكنا تاجي أشينا كي خجرة جلي سكاجرة كم خاصين ديوانه كلا كته أشينا كي دوبا करके दीना खत्म हो जुलूस सकाजरة कब हंगन का मुर्रा बट कदे में सनीस दे दीना इस्लाम खत्म हो किसी हाथा से आमीन कहते हैं माशाअल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह जा रब्बी इस्लाम अनुबोले आमती बड़े दुखना वाली मुन्ना रोशन जन्ने शरीन जन्ने गंदन जन्ने अबन जन्ने वली बकहनत वाली मुन्ना में मानी इस्लाम माना हम भी शुक्री ते दिया रब्बना सीतों वेदे इस्लाम
alhamdulillah. Waan biraatii miti obboleeyyan. Waan hedduu jira waan silaa dubbachuu fedhe. Waan hedduu jira mataa harrees waan silaa haasa'uu fedhe. Afoo garii isii seenaa fiista. Garii isii taarikaaf fiista. Taarikni haa dubbatu. Seenaa gabaabduu takka waan inni irratti nama haasaa isin dubbatee bakka kana gadhiisee jira inshaallah. Obboleeyyan keessattuu warri Naayiroobii keessa jirtan taa'anii walii namatti dhufaa waan takka qofa sanis maali miskiinuma yoo teessee osoo hayyaman gaafanne yeroo gabaabduu keessatti miskiinummaa si turte sosso'a lafa'a hojjedha yeroo teessan kanna bakka takka ni geessa. Namticha tokko jira maqaan isaa Baqii ibnu Mukhallad al-Andalusi jedhamu. Nama Ahmad ibnu Hanbal irraa inni baree inni hadiisa biyya Andalus jedhamtu Spain nama naqa keessaa tokkodha. Namtichi kuni seenaan isaa wallaahi ibsi qaanfachiisa. Ani isaan jira akka jettu si taasisa. Ibsi tuffachiisa. Maal godhee ilmi baradhaa jee Spain irraa fe'eeti amma baatii lamaan qaxxaamuree magaalaa Bagdaad seenu. Gaafa magaalaa Bagdaad seenu information badaan tokko isa dhaqqabe. Maali? Ahmad ibnu Hanbal majlisa ilmiitirraa ugguramee jira. Ahmad ibnu Hanbal akka mana isaatiin baane maaxabiin irratti darbamee jira. Information akkanaa isa jiru. Inni immoo amma baatii namaa wanni qaxxaamuree dhufeefi isarraa inni baradhaa jeefi. Abdiin kutanne yaada isaan gabaabsine waan hin banaa beeksan bakkaanii dahadhaa jeefi dhufe. Ni gaggaafate, gizee gaggaafate mana Ahmad ibnu Hanbal asii jaanii qajeelcha. Ulaana dhawe. Salaamu alaikum wa alaikum salaam. Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah gizee irraa bane namtichi kun nama biyya kanaa kan taane nama keessumaa biyya biraatii dhufte ta'uu isaa hubate. Hogguma namaa barbaade yaa ilma kiyyaa jennaan sheekha inni sirraa barachuu amma baatii lamaa qaxxaamuree dhufeen. Hogguu kana eessarraa dhuftee jennaan Afriikaa irraa dhuftee ni jennu. Bakki inni irraa dhufe Afriikaa irraa fagoo kunoo achi Andalusiin dhufee jennu. Hogguu kana Ahmad ibnu Hanbal yaa ilma kiyyaa bakki ati irraa dhuftee hedduu fagoodha jennu. Hedduu fagoodha. Maal feetaa jennaan akkuma hadiisa na barsiistuun fedhaa wallaahi yaa ilma kiyya dhiifama naa godhi waan inni keessa jiru beeku. Ahmad ibnu Hanbal mas'alaa Qur'aanni jecha Rabbiitii jedhee sabachuu qofirratti yeroo san keessatti ulamaan hundinuu dubbatan. Isa biraa wanti taanii isa qofa kan sabatee dhaabata. Yaada biyya jijjiiruu Qur'aanni jecha Rabbiitii seenaan dheeraa. Kanarra sabatee yaada isaa jijjiiruu dhabee mootii zamana sanii eega isa tumee mana hidhaa keessatti dararaa adda addaa irra geessisee booda hidhaa gizee gabbaase akka inni hadiisa takkallee namatti hin jum'aas ta'e jama'aas akka masjida dhaqee salaallee ajajatti dabarsu. Tanaan na mudate akkamii jee yaa sheekha ani mana tokkoon baasaa jirtu. Mana maali baasaa jennaan gadamuutu akka nama sadaqaa kadhatuttiin dhufee hulaatee dadhawa. Nu onnee deema moggaa mana keetiin hafeesse hadiisuma nama sadii afaan hafeesse waan biraa takkas nama ulfaatu. Hogguu kana Ahmad ibnu Hanbal sharqii keessarraa fudhadhe garuu waan takka qofaan maali majliisa